Mu mateka y'akarere k'ibiyaga bigari hari amazina atavugwa gusa ahubwo akaremwa akaguma mu mwuka w'igihe nk'ibimenyetso by'intambara zitigeze zirangira mu mitima y'abazirwanye ndetse we n'abazirokotse. Ni amazina nka za nyenyeri zigaragara nijoro ariko zitaka mu kirere cyuzuye umwijima w'amarira, ubuhunzi ndetse n'amaraso. Ni amazina y'abagabo bagizwe n'intambara, bayigize umwuga, bayigira ururimi. Abagabo bahindutse ibimenyetso by'amateka atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Amateka y'ukwirwanaho kw'abavuga yuko bahigwaga ndetse no kwihorera kw'abavuga yuko bahemukiwe. Rurankunda, umugabo yemeje yuko ari ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budashobora kugera haba ku mutima w'abaturage ndetse no mu misozi ya za Kivu. Our government have betrayed his people. Guverinoma yacu yahemukiye abaturage bayo. Ni ubuhemu. It's a betrayal. And if the government didn't accept to be back from that and to accept, kandi nibyo guverinoma itemeye kwisubiraho no kwemera kubohora Kongo, tuzarwanya iyo guverinoma niyo yaba yaratowe kuyobora igihugu, ndetse niyo bakwica Nkunda cyangwa undi wese. Ijwi ry'ubwisanzure rizakomeza kumvikana. Niba nshobora kugera ku cyo nshaka binyuze mu biganiro, byaba ari byo byiza kurushaho. Ariko nibidashoboka, twiteguye no gutanga amaraso yacu. Iyo mutekereje kuri Nkunda kuvuga ko arengera abatutsi, yego ndabikora kandi ndabyemera, ngomba kurengera abatutsi. Ariko uburyo bwo kurengera abatutsi ni ukugira inshuti mu yandi moko n'andi matsinda y'abaturage. Ni ukubashaka, ukabona abashyigikiye mu yandi moko, ni ugukorana n'abandi kugira ngo bamere nk'abavandimwe. Uyu munsi yavuze ko Kinshasa yemeye ihame, ariko ntibumvikanye aho ibiganiro byabera. Twebwe twasabye ko byabera i Nairobi. Ku bijyanye n'ubuhuza twasabye Olusegun Obasanjo, ariko guverinoma ntacyo yabivuzeho. Niba nta biganiro bibaye, bivuze ko ari intambara, kandi turategereje. Ntekereza ko inzira nziza ari ibiganiro. Niba guverinoma yacu ititeguye kubikora, bivuze ko izaba ihisemo inzira y'intambara, kandi nzi ko nta bushobozi ifite bwo kurwana. And we are waiting. I think that the good way is negotiations. If our government is not ready to do, that's to say it will be choosing a way of fighting. And I know that they don't have any capacity to fight. Yakoze jenoside zahungiye muri Kongo. Twabonye ko izo nyeshyamba z'Abanyarwanda mu myaka 4, 5, 6 ishize zifatanije na guverinoma ya Kinshasa, zahawe intwaro, ziriyongera, zihabwa ibikoresho na guverinoma, ariyo guverinoma yacu. Kuva mu 1994 ziri mu burasirazuba bwa Kongo, zica, zisambanya abagore ku gahato, zisahura. Mu gihe abaturage bacu bari mu nkambi z'abimuwe n'intambara no mu nkambi z'impunzi. Umunyamahanga aje mu gihugu cyawe ukamwakira nk'impunzi, hanyuma agafata intwaro akakurwanya we n'abaturage bawe, ibyo ntibyemewe. Ntibashobora guha ubutaka bwacu abanyamahanga. Ubu imiryango yacu iri mu nkambi z'impunzi mu Rwanda. Nk'uko mbibabwira, abatutsi ntibashobora gutaha mu gihe FDR n'interahamwe bikiri hano, kuko kuri bo umututsi ari umwanzi. Bityo imiryango yanjye n'indi myinshi iri mu nkambi z'abimuwe. Kuri ubu ntiturwanya guverinoma nk'ibikorwa gusa, ahubwo turwanya ikibazo n'icyago kibugarije. Icya mbere, bagomba guhagarika kubutabera inkunga no kubaha ibikoresho. Icya kabiri, hari uburyo bwo gukemura iki kibazo. Niba FDR, abo barwanyi b'abahutu bitwaje intwaro, badashaka gusubira mu Rwanda, bashobora kuguma muri Kongo ariko bafite uburenganzira nk'impunzi, kandi impunzi ntigomba kuba yitwaje intwaro. Ikibazo gikomeye nuko guverinoma yacu ikibashyigikiye, ikibaha ubufasha kandi ikabifashisha nk'ingabo zayo. Twabonye ko iki cyago kitari cya Kivu gusa, ahubwo ari igihugu cyose. Niyo mpamvu twavuze yuko tuzabohora Kongo yose, atari Kivu gusa kandi atari abatutsi gusa,
kuko ikibazo cyabaye iki gihugu cyose. Twagabweho igitero ku ruhande rwa Mweso hafi ya Nyanzare, twatewe inshuro 3 kandi nabimenyesheje ONU. Sinabwira abasirikare banjye ngo nubwo ari agahenge ntibivuga yuko mwatewe ntimwihagarareho. Bafite uburenganzira bwo kwirwanaho, kandi rimwe na rimwe kwirwanaho neza bisaba kubanza kugaba igitero. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko nanone aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Iri ni ijambo ry'ubucurabwenge, umucurabwenge akaba General Sultani Makenga, umugaba w'ijwi rituje ariko rifite igihagararo cy'icyuma, wubatse igisirikare ku mahame yo kubaho mu ishyamba nk'inyamaswa izi kwihigwa ariko nanone itagomba gupfa. Impamvu turwana zirahari nyinshi. Turwana uburenganzira bwacu, twabujijwe n'ubuyobozi buriho. Ngera intambara turwana uyu munsi ntabwo ari uyu munsi, ni intambara ifite amateka kuva 1996. 1996 habaye revolution ariyo AFD, ifite objectif 3. Iya mbere kwari ukuvana interahamwe ku mupaka w'u Rwanda, zazivuye mu Rwanda zishe zikoze jenoside, ziza ku mupaka hano wa Kongo, zitegura kwica abasigaye. Iyo ari impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri kwari ugarura bene wacu bari birukanwe mu gihugu, babaye impunzi mu Rwanda na Uganda n'ahandi, ubwo bagarukiye mu byabo. Ya gatatu kwari kuvana ubutegetsi bw'Umuhutu yaburambiranye, ariko bwo guteza n'ibibazo haba mu gihugu haba no muri region. Izo mpamvu zose twashatu rero zigeze zigira iki zikemuka. Niyo munsi, niyo mpamvu n'uyu munsi tukirwara. Bari bacu ntibigeze bataha, ntabwo tuvuga ziracyarahanga hano ubundi ziyoboye n'ahangaha. Ubutegetsi bubi tuvuze mu ubutegetsi bubi n'ubundi buracyahari. Uyu General Makenga nawe inkuru ye ni ndende cyane. Twakabaye tuvuga indi nkuru kuko mu gitero cy'indege ntoya y'intambara itajya mu pilote izwi nka drone kishe wari umuvugizi w'igisirikare w'umutwe wa AFC M23, Lieutenant Colonel Buringoma, mu rukerera rwo kuwa kabiri yiciwemo abantu nibura 9, ariko gihusha gato umukuru wa gisirikare w'uyu mutwe General Sultani Emmanuel Makenga wahunze nta nkomyi. Imana yatsinze akaboko, naho ubundi byari bihuriye muri Majerwa. Hari umugabo udaheruka kumvikana ariko wabaye nka rya jambo riri muri Bibiliya mu migani rigira riti uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge, ariko aho abajyanama benshi bari haba amahoro. Bosco Ntaganda, umugabo w'amateka yitiriye amazina abiri, umurinzi w'abene gihugu ku ruhande rumwe ndetse n'umugizi wa nabi ku rundi ruhande, ishusho y'umuntu umwe utabasha gufatwa n'ijambo rimwe gusa. Ubwo hasomwaga umwanzuro w'urubanza, Bosco Ntaganda yasaga n'utunguwe acecetse, yakatiwe igihano gikomeye kurusha ibindi byose byigeze bitangwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Uyu wahoze ari umukuru wa gisirikare w'ishami ry'intwaro ry'umuryango w'abakunda igihugu cya Kongo EPC, umwe mu mitwe yitwaje intwaro yakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo mu 2002-2003. Muri Nyakanga yahamijwe ibyaha 18 birimo iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu, harimo kugaba ibitero ku basivili, ubwicanyi, gufata ku ngufu, ubucakara bushingiye ku gitsina, gutoteza, kwimura abantu ku gahato no gusahura. Yarazwiho urugomo n'ubugome bukabije, ndetse akagira uruhare ku giti cye muri bimwe mu byaha yategekaga, cyane cyane ibyakorewe umuryango w'abarinzi. Intego y'ibikorwa bye yari ugufata no kwigarurira ibice binini by'uburasirazuba bwa Kongo. Dukunda kubaho neza, dukunda guteza imbere igihugu cyacu kuko abaturage bacu bakenye cyane. Nta mafaranga ahari, nta burezi buhagije, nta bikorwa remezo bihagije, nta kintu gifatika gihari. Abaturage bacu barakenye cyane. Dukunda kubaho neza. Niba dushaka kubaho neza, tugomba gukora cyane. Tugomba gukora cyane kugira ngo twubake umutekano wacu. Guverinoma ya Kongo ni nziza. Dufitanye amasezerano na guverinoma ya Kongo, ni amasezerano meza. Ibyo nibyo. Murakoze nyakubahwa. Ikibazo wacu neza cyane. Dufite agreement wacu na FRDC, wacu na government ya Kongo. Barayifite, barayizi neza, barayizi. Bagomba kwishyira mu bikorwa. Renke sana.
kuvuga ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma Amahushuka ni ikosa rikomeye cyane kandi ritababarirwa. Ni ngombwa yuko mbibutsa uko byagenze niko ibintu bimeze. Inkuru ikijya hanze ubundi byatangajwe ko yarashwe na drone ya FARDC ubwo yari mu modoka. Nyuma y'amasaha make hasohotse andi makuru avuga ko atarashwe na drone ari mu modoka ahubwo yuko yari mu nzu ye. Hari andi makuru avuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaba yarishwe nabo muri AFC M23 batari bacyumvikana nawe. Gusa aya makuru nta gihamya tuyafitiye. Ibinyamakuru bikomeye bikora kuri iyi ntambara yo muri Kongo byemeje ko Liyetona Koloneli Wiringoma yishwe. Gusa abakurikiranira hafi umuryango we bavuga ko umugore we Bahati yatangaje ko atapfuye. Kugeza ubu M23 nta kintu iratangaza kuri iyi nkuru niba koko yarapfuye cyangwa se akiri muzima. Igikorwa no kuvuga yuko baca amarenga yuko hari ikintu kibi cyabaye, gusa ariko ntabwo berura ngo bakivuge mu mazina yacyo. Benshi ntibemera yuko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye, abandi bategereje ko M23 itangaza, ndetse n'umuryango wa Liyetona Koloneli Wiringoma nawo kagira icyo uvuga. Ariko burya ngo igoma byatangiriye mu nama y'ibanga yabereye mu nzu y'ikicaro mu gace ka Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu rukerera Liyetona Koloneli Wiringoma wari umuvugizi w'igisirikare cya M23 mu ihuriro AFC M23 nibwo yishwe hamwe n'abandi bantu 18 nyuma y'igitero cya drone cyavuzwe yuko cyari cyateguye neza kandi gikoranwe ubuhanga. Amakuru aturuka ku bantu bari hafi y'ibyabaye avuga yuko Wiringoma hamwe n'abayobozi bakuru ba M23 bari bahuriye mu rugo rw'umusirikare mu cyaro kugira ngo baganire ku mirwano yari ikomeje gukara hafi y'umujyi wa Rubaya uzwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nka Koruta. Muri iyo nama harimo n'umugaba mukuru wa M23 General Sultani Makenga. Ni inama yamaze amasaha menshi kugeza mu rukerera rwa kare. Nyuma yo kuganira no gusangira na Makenga ngo yavuye aho ngaho saa 8 z'ijoro ajyanye n'abamurindaga bakeya. Wiringoma yasigaye aho ngaho akomeza ibiganiro n'abandi basirikare. Ahagana mu masaa 9 z'ijoro nibwo Wiringoma yavuye muri iyo nzu ajya mu modoka ya convoy. Amakuru avuga yuko batari bazi yuko hejuru yabo hari drone y'ubutasi yari imaze igihe ibakurikirana. Ubwo convoy ya Wiringoma yagendaga mu mwijima i Masisi, drone y'intambara yahise irasa ibisasu bikomeye ku modoka zabo izisenya ako kanya nta nimwe isigaye. Igitero cyari cyaturutse ahantu nyaho kandi kinakomeye cyane. Imodoka zasenywe ako kanya, abantu 19 bahise bapfa barimo Liyetona Koloneli Wiringoma ndetse n'abamurindaga. Mu bapfuye harimo n'abarwanyi b'intoranwa barindaga abayobozi bakuru ba M23 Praetorian Guard, bikaba no muri byerekana uburemere bw'igitero cyari kimaze gukorwa. Nta gisubizo cyahise gitangwa n'ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC nubwo zari zimaze igihe zikoresha drone mu mirwano yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu noneho mumaze kumva neza uko Mr Quickly yapfuye. Yego, mwambare mukenyere maze ubundi mbinjize mu muriro w'amazuku waziye Kisekedi n'ingabo ze. Bashumitse urutambi rwuzuye essence ntibabimenya. Uku rero niko intama zigiye kwambarwa. Ubundi iyo ijwi nk'iri rya Wiringoma rituje ntabwo rizima gusa, risigara rivuga mu mbunda. Niho amateka yose yihorera atangira. Mu mitekerereze y'imitwe yitwaje intwaro, urupfu rw'umugaba cyangwa umuyobozi ntabwo rubaho nk'igihombo gusa, rubaho nk'isezerano rishya. Isezerano ryo kwerekana ko amaraso atamenwa ubusa, isezerano ryo kwerekana ko urupfu rw'umwe rushobora kuvamo uburakari bw'igisirikare cyose. Niyo mpamvu amateka ya CNDP na M23 atavugwa nk'imirongo itandukanye, n'uruhererekane rw'inkomoko imwe, inkomoko y'ubwoba bwo kurimburwa, inkomoko y'amarorerwa FDLR mu mitima y'abavuga ikinyarwanda muri Kivu, inkomoko y'imibanire mibi hagati ya Kinshasa n'abaturage bayo bo ku mipaka. Mu buryo bw'amateka, Nkunda niwe watanze igitekerezo ko hari impamvu yo gufata intwaro. Ntaganda ayigira imbaraga kuko intwaro ishobora kuba ururimi rwa politiki. Makenga ayigira umuco ko intambara ishobora kuba ubuzima bwa buri munsi. Ariko nyuma y'urupfu rwa Wiringoma, iyo ntambara yahindutse ikindi kintu. Ntikiri intambara yo kubaho gusa, yahindutse intambara yo kwibuka. Kwibuka abapfuye, kwibuka ibyasezeranijwe, kwibuka ibyo bavuga yuko bahemukiwe. Mu mateka y'intambara nyinshi zo muri Afrika yo hagati, ihorera si ijambo, ni systeme, n'uburyo bwo kubika ububabare mu gihe bukazagaruka nk'inkuba. Niyo mpamvu uyu munsi
iyo tuvuga M23 tutavuga gusa umutwe w'inyeshyamba, tuvuga urusobe rw'imyaka irenga 20 y'intambara zagiye zisimburana mu mazina ariko ziguma mu mpamvu. CNDP yabaye M23, abasirikare bamwe bagumye ari bamwe, imvano y'ubwoba n'ubwumvikane bukeya iguma ari imwe. Ni amateka agaragaza ikibazo gikomeye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko hari igice cy'inyungu cyumvise yuko kirwanaho kurusha uko kizera leta yacyo. Ariko kandi ni amateka agaragaza n'ikibazo cy'akarere ko imipaka ya politiki itigeze ihuza n'imipaka y'amoko, y'indimi ndetse n'amateka. Bityo igihe Lieutenant Colonel Wiringoma yicwaga ntabwo byahinduye gusa ubuyobozi bwa M23, byahinduye imvugo y'urugamba. Uhereye icyo gihe ibikorwa bya M23 byasomwaga n'abasesenguzi bamwe nk'igisubizo cya gisirikare ku rupfu rwa politiki, abandi bakabibona nk'iyongera ry'intambara mu ntambara isanzweho. Ariko mu maso y'abarwanyi amateka aba yoroshye, twabuze umwe muri twebwe. Kandi mu mateka y'intambara ayo magambo make ashobora gutangiza ibihe birebire by'amasasu. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu turarebera hamwe aba bagabo batatu, Nkunda, Ntaganda na Makenga, atari nk'abantu gusa ahubwo nk'icyerekezo cy'intambara yo muri Kivu. Turasuzuma CNDP na M23 atari nk'imitwe gusa ahubwo nk'imvugo ya politiki ivugwa n'imbunda. Turareba kandi urupfu rwa Wiringoma atari nk'igikorwa cya gisirikare gusa ahubwo nk'igice cy'uruhererekane rw'ihorera rikomeje gusubira mu mateka y'akarere, kuko mu ntambara zimara igihe kirekire ikibazo nyamukuru suko zitangira n'impamvu zituma zitajya zirangira. Mu mateka y'intambara zo muri Kivu hari ikintu gisa n'ihame ritanditse ko umutwe wose w'inyeshyamba uvuka mbere mu bwoba, ukazakura mu kurakara, ukazakomera mu kwibuka. Ni muri uwo murongo twumva neza impamvu Rurankunda atigeze aba gusa umugaba wa CNDP ahubwo yabaye igitekerezo cy'intambara. Nkunda ntiyatangiriye ku mbunda, yatangiriye ku mvugo. Imvugo yuko hari abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bumvaga ko amateka yabo atemerwa na leta, ku bwenegihugu bwabo bwababazwa, ku mutekano wabo wari mu biganza by'imitwe y'abahigaga cyane cyane FDLR. Bityo CNDP ntiyari igisirikare gusa, yari igisubizo cy'igisirikare ku bibazo bya politiki. Ariko nanone amateka y'inyeshyamba agira indi nzira. Iyo igitekerezo gihuye n'intwaro gishobora guhinduka imbaraga irenga uwagitekereje. Aha rero niho twinjira ku ishusho ya Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda ni umwe mu bagabo bakeya mu mateka ya Kivu bashobora gusobanura neza ihuriro riri hagati y'intambara n'ubucuruzi bwayo. Yari umugaba ariko kandi ari n'umuyobozi mu mikorere y'ubukungu bw'intambara, amabuye y'agaciro, imisoro y'inyeshyamba, imiyoboro y'intwaro. Niyo mpamvu rero hari bamwe yabereye umurinzi kandi aba ikimenyetso cy'uko inyeshyamba zishobora no kuba uburyo bwo kwifasha ku giti cya muntu. Ariko niba Nkunda yari igitekerezo, Ntaganda akaba imbaraga, Sultani Makenga we yabaye ikintu kirenze ibyo byombi, yabaye umuco w'intambara. Makenga ni umugaba wubakiye ku mahame y'igisirikare kibaho mu gihe kirekire: discipline, kubaho mu ishyamba, kugabana ububabare n'abasirikare, ndetse no guhindura umutwe w'inyeshyamba igisirikare gishobora gufata ndetse no guhangara umujyi. Niyo mpamvu M23 itari CNDP yasubiyemo gusa, yari CNDP yacengewe n'imyaka y'intambara, mizi y'intambara ya Kivu, yuko ari intambara ifite imvano mu bwoba bwo kubaho, mu bibazo by'ubwenegihugu, mu mutekano wambukiranya imipaka no mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yasize ingaruka z'umutekano mu karere. Ibi bituma umutwe utsinzwe ushobora kongera kubaho kuko ikibazo cyawubyaye kigumaho. Ni muri uwo murongo tugera ku rupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Mu rwego rwa gisirikare, umuvugizi ashobora kugaragara nk'umuyobozi w'itangazamakuru gusa, ariko mu mitwe nka M23 umuvugizi aba ikintu kirenze, aba isura ya politiki y'igisirikare. Niwe utuma umutwe utaba agatsiko k'abarwanyi ahubwo ukaba nk'umuryango ufite ijwi. Iyo uwo muntu yishwe ntibiba gusa nko gutakaza umusirikare, biba nko gutakaza uburyo umutwe wivugaga. Niyo mpamvu mu mitekerereze y'inyeshyamba urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma rushobora gusomwa nk'igikorwa cya gisirikare kigamije guca intege umutwe, ariko mu mutima w'abarwanyi rugahinduka impamvu yo gukaza urugamba.
aha niho twinjira mu ijambo rikomeye mu mateka ya Kivu, ihorera. Ihorera ntabwo ari igikorwa gusa cyo gusubiza igitero, ni uburyo bwo kubika ububabare mu ndangagaciro z'umutwe. Iyo abarwanyi bemeye yuko hari amaraso yabo atarasubizwa, intambara ihinduka ishingiro, igahinduka umurage. Niyo mpamvu mu myaka myinshi ibikorwa bya CNDP na M23 byagiye bisomwa n'abasesenguzi mu buryo bubiri. Hari abavuga yuko ari imitwe ifite gahunda ya politiki, n'abavuga yuko ari imitwe ibaho ku bukungu bw'intambara. Ariko mu maso y'abarwanyi benshi ibisobanuro biba byoroshye ko barwanira kubaho ndetse no kwihorera. Iyo imitekerereze igira ingaruka zikomeye ku buryo intambara irangira cyangwa se itarangira, kuko n'ubundi ihorera ritandukanye n'intego ya politiki. Intego ishobora kuganirwaho, ihorera rikabikwa. Niyo mpamvu amasezerano yo mu mwaka w'2009 yashyize CNDP mu ngabo za leta atigeze akuraho M23 mu bitekerezo by'abarwanyi, ahubwo yahagaritse umutwe ariko ntihagaritse imvano. Iyo mvano y'ubwayo yagumyeho. Umutwe ushobora gusubira mu bundi buryo, bityo M23 ishobora gusobanurwa nk'ingaruka z'amasezerano atararangije ikibazo, ndetse n'ingaruka z'ubwoba bwakomeje mu baturage bamwe na bamwe bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko hari n'indi ngingo y'ingenzi ntagenda ntababwiye: uruhare rw'akarere. Kivu si intambara y'igihugu kimwe gusa, ni ihuriro ry'umutekano w'u Rwanda na Uganda ndetse na Kongo. Iyo imitwe nka FDLR ikomeje kubaho mu butaka bwa Kongo, umutekano w'u Rwanda uba ikibazo cyambukiranya imipaka. Iyo M23 ibayeho, Kongo ibibona nko gusumbirizwa n'abaturanyi. Amateka ya Nkunda, Ntaganda na Makenga adatandukanye n'ay'abagaba benshi b'inyeshyamba muri Afurika. Bo bayoboye imitwe ifite imizi mu kibazo cyambukiranya imipaka. Iyo turebye urupfu rwa Wiringoma muri uwo murongo, tubona yuko rutari gusa igikorwa cya gisirikare mu ntambara ya Kongo, rwari igice cy'intambara nini y'akarere, intambara y'umutekano, iy'ubwoba n'iy'amateka atarakemurwa. Gusobanura Nkunda igitekerezo cy'intambara yo kwirwanaho, Ntaganda imbaraga n'ubukungu by'intambara, Makenga umuco w'igisirikare cy'inyeshyamba gishobora kongera kubaho, Wiringoma ijwi ry'intambara. Sultani Makenga, Rurankunda na Bosco Ntaganda ntabwo bafatwa nk'abantu bangana mu mateka ya politiki ya Kongo, ariko bafite ingingo eshatu z'ingenzi zibahuza mu myumvire kuri Tshisekedi. Mu ntambara zo muri Kivu, inzigo ntabwo ari amarangamutima gusa, iba amateka abikwa, agahererekanywa, akavamo imbaraga z'urugamba. Iyo tuvuga isano iri hagati ya Sultani Makenga, Rurankunda na Bosco Ntaganda ku ruhande rumwe na Perezida Felix Tshisekedi, ntituvuga gusa amakimbirane ya politiki, tuvuga ugusandara kw'icyizere kigeze kugeragezwa. Niyo mpamvu amateka yabo na leta ya Kongo atangira mbere ya Tshisekedi, ariko agakomeza ku butegetsi bwe nk'aho ari igice gishya cy'inkuru imwe ishaje. Ku ruhande rwa Nkunda, inzigo ni ya politiki. Imyumvire y'uko ibibazo yitaga iby'umutekano n'ubwenegihugu bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bitigeze byemerwa na leta, ahubwo bikabwirwa igisirikare. Ku ruhande rwa Ntaganda, inzigo ni y'amasezerano, ko abahoze muri CNDP binjiye mu ngabo za leta nyuma ya 2009, ariko bakumva yuko bahindutse abasirikare badafite ijambo, batizewe, ndetse bamwe bakaza guhigwa abandi bagafungwa. Ku ruhande rwa Makenga, inzigo ni intambara ubwayo, kuko M23 yabayeho, kuko abari bayigize bumvise yuko leta yisubiye ku byo yari yemeye, ko imishyikirano yabaye amayeri, ku buyobozi bwa Kinshasa butigeze bafata nk'igice cy'igihugu, ahubwo bwabafashe nk'ikibazo kigomba kuraswa. Iyi myumvire yose mu gihe cya Tshisekedi yarushijeho gukomera, kuko ubutegetsi bwe bwahisemo imvugo n'ingamba zitandukanye n'iza Kabila, gushyira M23 mu rwego rw'abanzi b'igihugu, gusaba yuko ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, no gushimangira yuko ari ikibazo cyatewe n'abaturanyi kurusha uko ari ikibazo cy'imbere mu gihugu. Mu maso ya Makenga n'abayobora, iyo mvugo ufite igisobanuro gikomeye, kuko Kinshasa itakibabona nk'abaturage bafite ikibazo, ahubwo ibafata kandi ikababona nk'abateye igihugu. Aha niho rero inzigo ihinduka yimbitse kurushaho. Ntiba ishingiye gusa ku mateka ya CNDP cyangwa amasezerano yo mu mwaka w'2009, ahubwo ku cyemezo cya politiki cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi cyo kubasobanura nk'abanzi aho kuba bavuga ikibazo cyabo ngo cyumvwe.
inzigo aba bagabo bafitiye Tshisekedi si amagambo make, ni inzigo y'amateka bumva yasubiwemo, inzigo y'amasezerano bumva yahemukiwe, n'inzigo y'indangamuntu bumva itarigeze yemerwa. Twaraganiriye ntibyagira icyo bitanga, twinjijwe mu gisirikare cy'igihugu ntitwizerwa, twasabye uburenganzira dusubizwa intambara. Niyo mpamvu mu mitekerereze ya M23 Tshisekedi atari perezida mushya gusa, ni isura nshya ya leta ishaje mu mibanire yayo n'abo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mateka y'intambara, iyo umwanzi afatwa nk'isura nshya y'ikibazo gishaje, inzigo irushaho gukomera.